Živeli youtuberi! Kje ste kvaj zdaj? Kje ste, kva se dogaja? Evo, Dino je tle, sedeš se popravlja. A se je to rimal? Ne vem, če se rimal, ampak ajde. Do jaja popravlja, nekaj podoben ga je. Ok, folk, danes, po dolgem času ste mi govorili, Dino, mi hočemo, da ti narediš Five Nights at Freddy's. Oh my god, a se ti zajebavaš, pa to je grozna igra. In sicer tokrat bomo igrali Five Nights at Freddy's trojka. Trojka, pa ne u nas košarke, ampak trojka kot 1, 2, 3, nikamor se ti ne mudi. Ok, dej na seriji, ne govori bedari. Skratka, Five Nights at Freddy's, 3. del. Nekaj sem ga pogledal, pa mi je tako čuden. Čuden mi je, ampak ker smo mi obdelali 1 in 2, sem si rekel, da bomo obdelali še 3, zakaj pa ne, nekaj novega, pa da vidimo. A ja, by the way, preden gremo, se veste, majice, puloverji, so spodi na dinoti.si, bodi Jack, bod moja majico, tako, ka jih je full obodal, lahko priznam, da sem jih prodal preko 100 komadov, tako da vsem hvala tistim, ki nosite moj merch in pa nosno širite dinoti. Hadouken energijo. A ja, naredil sem balkanski kanal. Ja, rekel sem si, zakaj pa ne. Glej, jaz znam govoriti srbo-hrvašk, a.k.a. da bosansk, ti znaš bosansk, a.k.a. bosansk, zakaj? Zato, ker moji starši so dali iz Bosne, jaz sem se rodil v Sloveniji. Tako da domatsko sem se naučil 2 jezika, bosanski pa slovenski. Cel cajt so mi govorili bosanc, kurva liga bosanca. Sem rekel, zakaj pa ne naredil bosanski kanal. Tako da imate Slovenac, dol spod imate link, Slovenac, tam bodo videi podobni, kot so tukaj, samo v srbo-hrvaškem jeziku. Zakaj sem se pa tako odločil? Odločil sem se zato, da nekaj novega začnem delati v življenju, da malo razširim obzorja, spoznam kakšne nove ljudi, tako da nima veze, pejte dol, kupite majico, pa followite me na Slovenac, če niste naci, pa če nimate kaj proti bosancem, če pa imate kaj proti bosancu, pa ker ostanete tam v unijami, ki ste. A vsi tisti, ki ste podprti, pa ki spoštujete vse druge narodnosti in jezike, dobrodošli na moj kanal, Slovenac, followite, udarite po zvoncu in pričakujte nove videe, ki bodo v balkanskem jeziku. To ne pomeni, da bom nehal delati tukaj videe, ampak bom delal tam in tukaj. Ok, gremo mi igrati Five Nights at Freddy's, pa vidi dejansko, če tukaj je sploh strašen. Yo, prijatu, tole je moj šov. Dobrodošli na Five Nights at Freddy's trojka. Pripravite se na horor in stravo. Pazite se robotov, ki vas bodo najdli in pojedli. To vam garantiram jaz, Freddy. Jaz se že bojim. To je drugač tale, Domo, on tako govori. Ker mi tole nismo prej nikoli igrali, bomo zdaj to prvič. Horror atrakcija, domači amusement park, kaj še prebrati nisem mogel do konca. O, groza, že sami zvok ti da. Ok, dober dan, gdje ste? Halo? Prva noč, 12 po noč. Zakaj moram vedno 12 začeti? Hej, dobrodošel. Kliče me spet model, mi prav, da se dogaja. Nekaj se dogaja čez vikend. Kaj je to? Nekaj mi bo povedal, kaj se dogaja. Kaj, nekaj se je to odprlo, atrakcije pa te fore. In kao, folk bo not prihajal. In bojo šli proti meni, mimo mene, ven. Jaz bom kao varnostnik. In gledal bom kamere in ljudi. Da ne bo kdo kaj ukradil. Da bo kaj spizdu. Ule, avtomat, kako moj. Nekaj novega. Nekaj slika, kako. Ule tega, ki se mu luči premika. A tukaj sem jaz, kamera 1, kamera 9, 3, 4, 5. Ok, kamere imamo. Ko grem ven?
Hello? Ko je to crkva, star? But you know, like I said, we're trying to track down a good lead right Kar now. on me je vrgel! Some guy who helped design one of the buildings says it was like an extra room that got boarded up. Kva pa je to? or something A to so like pa that. jaški. So we're gonna take a peek and see what we can find. Aha, nekaj lahko zapreš, jaški, a veš, prezračevalni jaški. You can check the security Ko jaz to cameras zaprem? over to your right with the click of that blue button. You can toggle Če je kdo v between jašku all noter. cams Ko grem pa ven? and, Aha. then over to your far left, you can flip up your Kva pa je to? maintenance panel. You know, use this to Ta je pa malo čuden, malo je drugačen. systems that make go off. Kamera sistem. A, to jih pa popravljaš. Trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit. Rebootaš. Some of this equipment is barely functional. Vse, I wasn't nič ne talking dela about prav. the fire. That's Lahko jaz tukaj poklikam. The most important Se pravi, jaz samo levo stran vidim. is the ventilation. Look, this Ventilacija. will give you the spokesman. On mi govori neki Once that ventilaciji. ventilation Ok, pogledaj, go tukaj. offline, then you'll start Aha, seeing če some kamera crazy crkne, stuff, man. Keep that air flowing. jaz jo moram popraviti. Okay, keep an eye on things, and we'll try to have Okay. something new for you tomorrow night. Kje pa je kdo? Tukaj je ena pokvarjena lutka. Ok. To se nekaj... Jaz nobenega ne vidim dejansko. Vidim sem ta avtomat. Še en avtomat z druge strani. Aha, to je v bistvu ista soba. 8K. Ene bedne naglavačke so na tleh. Jaz to vidim, a vi vidite? Stari, mene je strah, ker ne vem, kva delam. Da prvi del mi je bil najboljši. Kjer je vam bil najboljši? Napište spodaj v komentar. Ampak za zdaj se nič ne dogaja. Aha, to grem pa v... Ok, 11, 12, 13, kaj jaz iščem? The seal, a when, double click to when. A, če dvakrat kliknem, potem zapreš. A, ta rdeča pomeni, da je zaprt. Ok, 15, jaz nobenega nikjer nič ne vidim. Kva je to? Grem tukaj nazaj. Haj! A tukaj dam pa zvok. Ba je hod po teh sobah ena lutka, ki hoče priti do tebe in te ubiti. In ti dejansko jo moraš najdeti in vedno dajati stran od sebe. No, to je bila prva noč, smo preživeli. Yeah! Oj, mama, ribi smo preživeli, jupi! Kdo se zadnji smeje, se najslajše smeje. Kva za hudiče je pa tole? To je pa tako kot une stare igrice, veš, une 8-bitne. Se pravi, 3 lutke so, ena je ta Duck, Freddy pa ta, jaz ne vem imena, ta je Bonnie, ta je, kaj je že ta? A jaz to lahko uporabljam. Hej! Jaz lahko njega uporabljam, gled, to jaz to igram. Kva? Jaz igram tega Freddyja. In hodim po sobi, follow me, mi prav. Eno moram slediti. Kaj? Miza z vodo? 8-bitna igrica? Kaj to je? A jaz followam? Ja, followite moj kanal. Error, ne morem not. Ok, gremo dol. Kva za hudiče pa to bilo? Oh my god, tega pa res nisem pričakoval. Dobrodošel v drugo noč. Tukaj pa malo drugače. Awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training cassettes. Kva ta govorimo? These are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something Neka like that. igrica je to, kao za treniranje. Have them playing like over the speakers as people walk through the attractions. Jaz tega pol ne razumem. That makes us feel legit, man. But I have an even better surprise for you. You're not gonna Stari, believe kje je this. ta model? We found A vi one. kaj najdete? A real one. Gotta go, man. Well, look, it's Model sam prije sem govori bedrije, pa daj model odjebi. I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. A niso te smehi blizu? Hello. Hello! Welcome to your new career as a performer Moja karijera. and entertainer for Freddy Jaz sem Fazbear. zabavljač. These tapes will provide you with Jaz nič ne needed vem, stari. information on how to handle / climb into Zdaj, to so / te climb out stare of lutke. mascot costumes. Right now we have 2 specially designed suits that double as both animatronic and suit. So please A pay vi close koga attention vidite? while learning how to Jaz cover ne vem nobenega. as accidents / injuries / death Iščem, / iščem. irreparable injuries Oh! can occur. First, we'll Kaj to je zvok? mascots in their animatronic form. We'll keep them
O, shit, grozno! Audio, zdaj moram tole, popraviti. Hitro popraviti! Making sure the animatronic Kaj bo to? children are for maximum entertainment / A! value. A ste ga videl? Change the animatronic to suit mode, insert and turn Shit! firmly the hand crank provided by the Neki duhovi. Turning the crank will recoil and compress the Daj ti animatronic bodo enkrat model, stari, jem pojma, kva se dogaja. providing room to climb. Popraviti moram kamero, kva? Please make sure that spring locks are fastened tight to ensure the animatronic device. Stari moj, jaz nobenega ne vem. We will cover this in more Prav ne upam si. tomorrow. O, shit, stari, strel sem še živ. Oh my god. Pa sem te dobil. Pa sem ti rekel, da te bom dobil. Pa to je šele samo začetek. On je kar v letu. Sploh ne vem, kva moram delati tukaj. Kva ti mi getaš tako z glavo? Ajde, gremo v druge noči. Gremo mi kar nadaljevati. Oh my god, ti jumpscare je. Pa dej no, človek. Bojim se. Hey man, okay, I have some awesome news for you. Ima neke dobre novice za We mene. found some vintage audio training cassettes. Dude, these are Neka like kao stara kaseta ima za treniranje. I think they were like training tapes. Kao neke for, like, treniranje. other employees or something like that. Za nas, So, ki delamo I'm tukaj. gonna, like, have them playing like over the speakers as people walk through the attraction. Dude, that makes it feel legit, man. Ventilation error. Gremo pogledat ventilation. Kaj je z ventilationom? Nekaj je narobe z ventilationom. Popraviti moram ventilacijo. Aha, to se kvari in jaz moram popravljati, da je ta model mi je toliko dosaden. Kaj to ugasnil se vse skupaj? Mene je prav strah. Ajmo pogledat. Se pravi, kamera 13, kamera 14, nobenga tukaj not, nobenga tle, ne vidim, a misliš tole? Ne vidim, pa jaz točno, kje so te animatroniksi? Vem kar, zato da ti, ki pritisneš audio, ti njih pokličeš. Pa jaz jih sploh vidim, ne. Kaj še to, Freddy? Sam prije pa me prestraš. Se pravi, ti dejansko moraš gledati. V bistvu dejansko ti delaš kot tem varnosti, ki folk hodi mimo tebe in pač gledaš, da folk ne bi kdo ukradel. Ampak ti si ponoč. In ponoč ni ljudi. Ampak so teli, saj veste, Freddy, ampak jaz jih ne vidim. Kaj so tu duhovi? Sem tega z lučko. Hello? Stari, ni šans, ni denarja na svetu, da bi jaz to šel počet. Ni šans, ne. Milijone mi lahko daš, jaz tega ne bi počel. Jaz nobenega ne vem. Kje za hudiča so? Pa mi pa skočil za vrata, ne? Ja, ful dober. Avtomate za igrati igrice imate. To je ful dober. Gremo mi nazaj. Dober, nobenega ni. Dober, nobenega ni. A je tudi to prav? Tam me sam prestraš. In ko te prestraš, ti pokvar, vem ti to... Zakaj? Kaj sem jaz naredil? Da sem začel delati tak posel? Ne, jaz si to ne upam. Spet sem te dobil in te pojedel. Dolga noč je še pred teboj. Ti si danes mrtev. Ok, stari, tole
da bom jaz proučil eno, alhamdulillah, jaz dobim moč. Nabiram moči. Jaz to zmorem, ajde, gremo. Pridite zdaj. Samo popesi s tole banano. To banano v glavo dol. Kot če bi jaz pojedel to banano. Pametnije bilo, ne dam jaz temu banana. Jaz še zdaj ne vem, za kva se gre. Jaz nobenega ne vem. Hello? Jaz vsak zvok spuščam, stari. To me je zaprl, kva. Jaz sem zdaj zaprl to. Te pravi, imaš dve poti, normalna pot. Pa pot gor po temu, tam ka zrak gre. Tam mora jet zrak, ne pa vi, budale. A vi kaj vidite? Jaz tač ne vem. To je vse prazne sobane. Še nekaj slišam malo. Njem popraviti kamera sistem za vsako foro. Za vsako foro. Daj poprav se, okej. A ne meni pršel z desne, sem te. Hitro pogled. Ne vidim nobenega. Hello? Bajet, ti daš vok, on gre tja in gre stran od tebe. To me je zaprl, stari, to meni sumljivo. Okej. Njoj, boš mi je bilo prej, ko so bila una vrata. Ali nisem v banano dal. Kdo plačal račun za elektriko, unsko zgoritem? Jaz nič ne vem, stari. To za zdaj dela. Se pravi audio. Leto, jaz sem zdaj to dol. Koliko je ura? 2 ura zjutraj. Jaz? A meni sploh pisal, da gledam levo? A kdo igra od vas tole? Napišite spodaj v koment. In do katere noči ste vi prišli? Haj! Nobenega? Shit, nekaj sem videl v zadju. A ti tukaj vidiš čez? Shit, to je okno. Oh, fuck. Videl sem. En privid sem imel. Veš nazaj. Tukaj sem ga videl. Tukaj oni čez hodijo. Jaz sem mislil, da je to slika, pa ni. V zadju. Pa mora biti tle nekaj. Tukaj! Ja, hitro nazaj, popraviti. Se pravi, on, kad te prestraš, ta takoj uleti za tabo. Še vedno ti num ne moreš čez drugo noč. Vsakič prije do tebe in ti vzamo srce. Ti nisi dovolj pogumen, da bi ostal z menoj celo noč. Ali pa si, no to bomo še videli. Okej, jasno mi je, gremo še enkrat. Jaz nemam papir, srov se bom. Majke mi. Zakva mi, Bog, to delaš? Okej, zdaj mi je jasno, tam je šipa. Videl sem ga celo tukaj v kameri 1, ajde, kamera 9. Tokrat bom preživel to noč. Kamera 8. A vi kaj vidite? 7. 6.
4, 3, 2, tresejo mi se jaja, nobenega, še on lahko tukaj prije tako, pa gor na vrhu on mene zajebe. Nečeš? Oni kar tukaj hodijo, stari. Oh my god. Človek, kje imaš matrlesko, nunčako, šurikene, tečaj tekvandoja, oziroma tekna doma. Kje imaš to? Ma ni teorije, da bi jaz šel tja. Jaz tega ne morem več igrati. Jaz pa ne vem, za kva se tukaj gre. Gremo še enkrat. Tok sem se usral, da mi iz nosa teče. Pa kva naj naredim, človek? Vsakič me dobi. Prišel iz desne strani. A ja, leka, oni meni lahko pride z desne strani. Ampak jaz pač ne vidim. A tukaj so vrata, tukaj so okna, tukaj so vrata. Vse je na stežaj odprto, pa ti nisi normalen človek. Pa kva je s tabo? Po noč sam na odprtem, ma ni teorije. Raj me ubij takoj. Glej, kamera, play audio. Tukaj je. Ta muska meni sumljiva. Ej, ta kamera ena je v bistvu tukaj, on je pri vratih pol. Ta kamera 2 je potem to so moje vrata tukaj, z desne strani, to je hodnik, on prihaja. A ne? In potem, ko jih jaz vidim tukaj na levi pa desni strani, potem imam blizu. Haj, ventilatorji, pa mi lahko še nad glavo pride. Oh my god. Ampak jaz ga sploh ne vidim, sam ka pride čist na konc. Ok, vse mi je jasno. Sprav, tukaj, to je vspred pred mano. Ne, to je vspred pred mano. To je vspred pred mano. Ma zapri to, kaj ima veze. Sam zapri. Oh shit, kaj se ga? Oh, fuck. Pa so neki prividi? Ko mi ura 1, človek? Pa druga noč, kdo zdrži 5? Ba je to najtežji Fortnite, oziroma Friday. Jaz nič ne vem. Ga vidite? A ga vidite? Hi. Goodbye. Noben ni pri meni. Važno je, da ni on okoli mene. Dobre, druga ura. Kamera 1, kamera 2, kamera 3, map toggle. Stari, jaz druge noči ne moram narediti. Če ga jaz vidim, on so serije. Dal sem malo zvoka, spizdil kamero 7. Oh, fuck, stari, mene je to. A imaš tudi strah, tako ka mene? Oh my god. Video error. Moram hitro kamero popraviti. Kamera sistem se popravlja. Poprav kamero, da grem ven, da me kdo ne udari, prosim. Dej. Ok. No. Oj ga, hudiča. Oj ga. Gleda me. Bež sem. Beži sem. A ste ga videli, hudiča? Ne! Ok, to nisem mrtev. Ne, zdaj pa bom prišel. Poprav hitro ventilacijo, poprav ventilacijo. Ne.
Pa to je ful zajeban. Ti misliš, da je to tako lahka igra, ampak si se zmodil. Ja, za Freddy, ta igra je nepremagljiva. Tudi za tebe, če si tako dober igralec. Če si upaš še enkrat, pojdi, ampak te bom moral opozoriti, da tvoje jajca so moja. Ej, tako ti jim povedal. Če vam mene še enkrat prestraši, jam pojedu ta olupak. Pazi, kva sem ti rekel. Še enkrat, če me prestraši v tej noči, jam pojedu ta olupak. Pazi. Tokrat bom naredil. Tokrat bom naredil. Olupim te, pojem te, olupim te, pojem te. Ajde, gremo. Idemo. Na začetku itak nobenega nikjer ni. Tam mene dveh, on mene začepati. Moram biti hitrejši, stari. Moram to gledat. Ampak jaz nič ne vijem. To je katastrofa, stari. Tuki, nema. Tuki. Jaz sem ga samo enkrat videl v kameri 1. To je to. Tukaj mu dal play audio, až da ga jaz dan čist stran od mene. Evo ga, vidim ga! To je ona Foxy! Evo vidim Foxy, ali ona skozi tam, saj ne vem. Koliko pa jih je tukaj not? Napišite spodaj v komentar, prosim vas. Ker jaz nimam pojma. Ok, nobenega, ok, cool, nobenega zraven mene, cool. Gremo nazaj, kamera 2, nobenega, kamera 6, play audio. Pej tja. A veš, ti njih privabljaš z zvokom. A vidiš, ni Foxyja, zdaj sem jo videl, oziroma karkoli že je to. Hello? Ura 1 komaj, ajde, 2 je zajebena, pa 3. Do koliko smo mi prišli, saj nič sam ne vem. Toliko sem presran, da nimam pojma. A, evo, končno jo vidim! Evo ga! Gremo sem. Haj, sem. Evo, zdaj pa zginja. Tako ti zginaš. Aj prš sem? Ne, kamera 5. Kamera 1. Kamera 2. Ok, hitro pogledat v ventilacijo. Zdaj dejansko jih vidim. Čak, ne me zajebavat. Petko sem ga Oh, shit, stari moj. Aj vas kaj je strah? Mene je ful strah. Veš, že sam... Mogoče v teh prvih nočeh sploh on ne hod po... Stari moj. Jaz gledam tam čez oken. Evo ga! Tok se jih težko vidi, Evo ga! Vidim te P7, tokrat te vidim. Ura je 2. Video je ron, hitro ven popraviti kamero. Bum, kamera se popravila. Hitro nazaj, hitro. Prosim. Ne popravi že enkrat to kamero. Mene je strah, hitro pogledaj tukaj. Nobenga. Kje si, ne vijem te. Tem te čorava, ram na očala. Hi, goodbye. Ure 3. Ajmo, lahko zdržimo še... Fuck, še pol. Ne. Meni se z te strani prehaja. Tukaj ga ni, tukaj... Stari, jaz to nič ne vidim. A vi kaj vidite? 2? Še vedno smo živi. Ajde, ura 4. Ok, hitro to je bil sam privid, popravi, ne me pojesti, ventilacija, hitro, popravi ventilacijo, pet van, hitro ven,
Ok, še sem živ. Haj. Ok, to je bil sam privid, še smo živi. Ura 4 zjutraj. Lahko jaz to naredim, lahko, ne bom banane jedel, ni šans. Ni šans, da mi jedu banano. Ni šans. Da pregledam, tukaj če kdo? Ni. Play audio, tukaj. Ne, video error, fucking shit, video error. Popravljati kamero. Dome pa to skozi popravljati. Ne, prosim, ne, zdaj ta cajt prijed. Ne, ta cajt prijed, hitro ven, kamera, dvojka, ni nobenga, enka, ni nobenga, petka, kje si? Hello, tukaj, hajde, spizdil petko. Ne. 4 ure zjutraj. Kje si? Še 2 ure nočem jaz banane, jaz normalen. Nočem jaz banane. Ne. Stari, jaz ne vijem nič. Jaz sam petko šopam, haj. Da vsi v petko letajo. Gremo pogledati, če tukaj not. Ni. Tole mi zaprl, bolj me briga. Dvojka. 5 ure zjutraj. Ne je mi se banana. Ne bomo jedli banano. Petka spet. Fuck! Ne! Uspredje, dej še malo, noče banane jest. To bi privid. Še malo. Dej, crkva mi kamere. Ne, prosto, še dolim. Ne, audio mi crkva, nija kamera. Dej, poprav. Nočem banane jest. Prosto poprav. Ne, nobenega ne vijem. Dej, še malo. Oh my god, zdržali smo. A zdaj, prej smo Freddy opravili, zdaj pa tegale. Kaj že ta bogi? Boni. Nisem banane jedel, hvala Bogu. To pa je veselje. Nisem banane jedel, okej? Kaj je za to neke glave, tukaj razmontiram vse. Tu mi igramo neko kaseto in vadimo dejansko. Sploh tem, kva vadimo, biti hudoben. Shit, tam je Medo, okej. On pravi meni follow me. Tako jaz moram slediti, daj gremo slediti. Medo, kam gremo mi? Tam je bav, kad nas bo pojedel. Jaz nočem je čakamo pa vratu zajčja obara. On ne bo jedel zajčje batake. Budala ena, tam je una pošast. Ne, tam je gledaj, tega so že razstavili. A si normalno, tega so pojedali. Pa čoh bože, mi bomo vratu obara. Bežmo. A vidiš, da sem vratu obara. Rekel sem, da bom vratu obara. Tretja noč. Tokrat te bom pa zares pojedel. Hello. For today's lesson, we will be continuing our training on proper suit handling. Tretja noč, ljudi moji. Using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tight Groza. and fastened. Gledamo kje, zdaj se je pa on guru še tukaj 100%. Ta kar neki govori, dej bo tih človek. Jaz ne razumem kitajščine. Dokler ta kamera sploh meni da sliko, Vaš desni sem banane pojedel. Ventilacija crka, hajmo hitro popraviti ventilacijo. Hajde, poprav. A grem lahko ven? Ne moram ven, dokler da popravim. Bla, dej bo tih človek. Kamera 2. Kamera 1. Grem pogledat tukaj, če. Nobenga ne vidim tle, nobenga. Gremo nazaj, enka je blizu mene, ni blizu mene. Ni, nasproti mene, ni. Šestka igra avtomate. Lej tle, lej. Gor je, prvič vidim tole. Vidim te, ha. Pojedu te bom. Ali je to taka igra? Ali se sam igra spremenila? To je bil duh!
To je bil duh, popravi vse. Hiter, popravi. Shit, stari, duh mi je vse uničil, glej, duh ti uničil vse. Daj, čok, kva raboš 3 ure. A si normalan, no. Še fata bi prej to zrihtala, ko krvi. Hajde, exit. Hajde, reboot, človek. Živ sem se usral, človek. Govno umrlo men. Ok, dajmo rebooti, gremo out. A to se šteka. Ok, da ti šanso, ok, cool mene. Kva si me tok prestrašil? Vidiš, da pa ni igrice. Se pravi, tako se je pojavil on. Tako se je on pojavil v igrici. Ajde, audija malo. Malo muzike, da mu dam. Noben ga ne vidim tle. Tle. A igra avtomate? Ne igra. Ni pri avtomatih. Tukaj ga ne vidim. Tukaj ga tudi ne vidim. Tokrat ga slišim ka hod, stari. A veš, da ga slišim ka hod? Shit, ok, tukaj nobenga. Človek božji, kje se nahajaš? Lega! Zapri! Čo, hiter, zapri! Evo ga spizduje. Lega, hinavc. Kameror. Fuck, kamera crkla. Hinavc se je hotel prešvercati, a si videl ti to? A si ti videl to? On se je hotel... Nećeš se prešvercati. Jaz sem glavni. Spizdi. Hello? Fuck! Vidi ga! Hello, nočem zapret. Videl sem ga. Hitro sem mu dal zvok tukaj. Ne. Play audio. Ventilacija crkla. Hitra ventilacija. Koliko je ura? 3 ura. Ventilacija. Ne, shit. Vse je crknil. Ne morem niti zvoke delati. Vloh se pošvrti. Kaj se to dogaja? Daj hitro poprav, pizdarija. Človek nočem umret. 3 ura zjutraj, 3. noč. Kaj se to dogaja? Daj poprav. Pička mu čorava, lega. V spredje. Lega. Prihajam po te, Tiho. Ok, privid. Nič mi ne more privid, hitro popraviti. Ne grem se več, dosmam, ne grem se več. Ne. Če vam je bil všeč, posnetek, like, share, subscribe, hitro spod like, ne bom se več, jaz sem preveč sem prezran. Čau. Yo, prijatelj, tole je moj šov.